Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Ljepota i zdravlje uz pomoć prirode. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Danas vam pričam o lijeku koji je također besplatan i možete ga naći u svom vrtu. Riječ je o biljci zvana rusomača, u narodu poznatija i pod nazivima pastirska torbica ili djevojačka trava. Zašto baš djevojačka trava? Saznajte u nastavku videa. Rusomača je jedna od onih biljaka koje iz neznanja zovemo korovom, a zaboravljamo da je korov samo biljka koju ne poznajemo. Raste po poljima, vrtovima i neobrađenom zemljištu. Za rusomaču se smatra da zaustavlja razna krvarenja, a kineski ljekari nazivaju je lijekom koji hladi krv. Značajna je po tome što pomaže kod bolnih, dugih i obilnih menstruacija, te kod upale mišićnog tkiva maternice, zbog čega je neki zovu djevojačka trava. U rusomači još možemo naći kalij, kalcij, željezo, pa i neke vitamine, kao što su vitamin C, B1, B2, te se zbog toga listovi mogu konzumirati kao salata. Može se koristiti u obliku čaja, tinkture, soka ili praha. Bere se cijela stabljika zajedno sa listovima i cvjetovima. Sakupljamo je za vrijeme njenog cvjetanja, što znači od marta do novembra. Možete je osušiti, mada tako gubi dio svoje ljekovitosti, pa se preporučuje da se koristi svježa. Kada se osuši i pije kao čaj, mahune rusomače postaju jedan od najboljih lijekova zaustavljanja krvarenja svih vrsta, želuca, pluća ili maternice, kao i krvarenja bubrega. Okus i miris čaja nije baš ugodan, pa je poželjno da ga pomiješate sa drugim biljem. A evo i recept za pripremu čaja. 100 g svježe rusomače ili 50 g suhe, usitniti i preliti sa 1 litar ključale vode. Odstojati neki 15 minuta, procijediti, a onda konzumirati. Za ublažavanje obilnih menstrualnih tegoba piti par dana prije i za vrijeme menstruacije. Preporučuje se da prestanete s korištenjem čim ublažite problem s krvarenjem. Ograničite upotrebu na mjesec ili 2, a zatim uzmite pauzu od 7 dana. Nastavite dalje ako je potrebno.